Život mi se sveo na zračne luke. Umjesto škole, privatna učiteljica. Ovo sam ja. Ne, sad ozbiljno. Živjela sam u Madridu do danas i sada se vraćam s ocem u Buenos Aires. Ko zna gdje ćemo biti za nekoliko mjeseci. Moj otac puno putuje, a moja mama više nije s nama. Malene nema već više od pola sata, trebala sam otići s njom. Nije bilo namjerno. Sada traže nešto još i već je to očistiti. Jasno, shvaćam, gospodine Herman. I znate koliko su neoprezne djevojke njene dobi? To je zbog svih tih zabava i druženja. Znate li što sve stoji iza toga? Internet? Nije tako jednostavno, gospodine Herman. Nije internet, to su hormoni. Kada se tinejdžerski duh probudi, ništa ga ne može zaustaviti. To je kao virus. Infekcija u krvotoku. Konstantna zaljubljivanja. Ne razmišljaju u svojim glavama. Ne samo da ne razmišljaju, u njima sve gori. Hej, što tu radiš? Tata, pa došla sam po vodu. Sjećaš se, zalila sam gospođicu Densu. Mislim, Elsu, oprosti. Bojiš se da će ti pobjeći? Ne, nego se zaljubiti. Što? Što? Ne, mislio sam zaljubiti se u grad. Čini mi se da misliš da će ti biti dosadno u Buenos Airesu. To nije istina. Olga će vjerojatno ispeći čokoladnu tortu, Jay će isplanirati lijepu zabavu za tebe. Pa, dovoljna mi je samo torta. Violeta. Što Violeta? Nije Jade stalo do mog rođendana. Čiji će prijatelji biti tamo u ostalom? Njezini ili moji? O, tako je. Ja i nemam baš svojih prijatelja. S obzirom da uvijek putujemo, ne stvaram baš prijateljstvo. Mora da je njezin avion već poletio. Nemaš pojma koliko želim biti tamo da je pozdravim, da je poljubim, da je kažem koliko je volim. Ok, Anđe, ajde, učini to. Reci joj jednom za svakda koliko je voliš. Slušaj, sazovi hitan sastanak odjela marketinga. Kako misliš nema nikog u marketingu? Dobro, a tko je ostao u firmi? Ti, ja? Što? Kako? Ako se pojavim u njihovoj kući, Herman će je opet odvesti. Barem ćemo ovog puta biti u istom gradu u isto vrijeme. Samo gledaš na sat dok ja govorim. Ne, gledam na sat, imam sastanak s Antonijom i već kasnim. Ali ja govorim. Kasnije. Trebala s tom razgovarati, Pablo. Kasnije! S obzirom da smo samo ti i ja, nađemo se kod mene doma da smislimo način kako da spasimo poduzeće. Kako misliš nema poduzeće? Kako misliš da ima moje kuće? Izgubio sam kuću! Imam kuću. Nemam više kuću. O, ne! Jeste li dobro? Trebali bi pripaziti kuda trčite. Ja bih trebao pripaziti. Preko vas sam se spotaknuo, luda žena. Luda ženo, znači ja zakrivam. Vi trebate paziti i pritrčite. A zašto ste tako stajali nasred ceste? Pa smijem zavezati tenisice. Gledajte, ako vežete tenisice, stanite sa strane, a ne u sredinu ceste gdje nedužni ljudi trče. Opasni ste ovako i niste normalni. Pa i vi!